بله تماشاوان هیجا همان مجاری ام دی شروع بکن کو مجارک سرکت روجوا گشتیا ترکیه هر وها باکوری کردستان ایشی عبدالرحمن ارگین سروک شاخه دیاربکر پارتیا سعادت میوانی من سلاف بوده که عبدالرحمن کلشتاروغلو داخوازا که اتفاقی کریه هینج آلیان و برسفنه گهشتیه وكي بارتيا سعادتي هون الاتفاق كي لقل جهة يانجي لقل آليين دنجي شاوا تماشا دكن دفي بروسيا حل بجارتنين حرميين تركيا وباكوري كردستاني ده. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında bizi izleyen seyircilerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. خوش به سلاو رز بو همو تماشاوانان bir genel seçim نها هل بجارتنه کی گشتی یا پارلمنتو سرکاتی درباس بو نها لپیش مجی هل بجارتنین شارداریان هیه ده هل بجارتنین گشتی ده پارتین دجبره به هف پیمانی کتن هل بجارتنه او صدی 48 دنگ ورگرتن لگور انجامن وان هل بجارتنه دما ام هل بجارتنین شاردارین جبنرخینن دبه کنک تنگزاری رو بدن ده هل بجارتنین بره دا دستالات همو درفتن دولت بکارانین و همو مدیا که بهز گرد تنشت خواه هر لگه و کارین کو و کشو هوای بگورینن گوتن ام خواجهین ملین لأویندی اویندی وکو بیانینه وکو زیانه دادن ولاد بیو هوای تگیشتینه که بیو هوای درست کرن نها به دز اوانتاجه ام هاتن حتی به داره نها هل بجارتنین هرمی دجی آرمانجا دستالات اوه کو دخوازه اپوزیسیون بلاف بکم پارتین دجبره جی دوی دمیده سرکفتن وانه هری مازن اوه کو کاری بون به اتفاق به هم آهنگی بشتاری هل بجارتنه ببن نکو نامزت جدا همو پارتیان دما درکن پیش لوی باجار ده سروک شارداری تسلیم دستالات بکنه جبر و ام جی وک پارتیا سعادت ام دبیجن هنک شاش دچن و دوی ام راوستینن اوا ده هل بجارتنین گشتی ده جی هل بجارتنین هرمی ده جی دبی اگر راست به جخوا دبی خلق جبو دستالات دنگی خوب دن نها بدادی هنه نها نحقی هنه نها روبرین هرمی ده جبو چارسریا پرس گریکن و دره ده کماسی هنه جبو و داخوازا گوهرتنه تکرن ام جی ده گوهرتنا وده ام دما دستالات دنرن دبی ام دجی دستالات بکاربن هوال بندی بکن دیالوگی بکن و باخبن قباقو مروف للتابلوي تماشت كا عبدالرحمن مثلا دهل بجارتنين پیش این حرميين تركيا مثلا Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana yani bajarı mazın in Türkiye'yi zedebariye ve ketin desteği opozisyonu da. Düzani ku halk baver dike ku ve cari de muhalefet van şaredariyan vunda beke. Yani baveriye ke usahaya dinaf halkede. Tu çavad bine. Şimdi bu süreci sadece bir Ve
ve demê em nikarin tenê wek hilbijartinên şaredariyan bigirin di heman demê de wek berdewamiya hilbijartinên giştî jî divê em temaşa bikin niha karên desthilatê baş naçin hemû derfetên dewletê di destê wan de ne di parlamentoyê de reje zêdeyê wan e serokkomariyê wan e û dixwazin niha hemû şaredariyan jî bi dest bixin lê li welatekî divê aliyên opozisyonê jî pêşiya wan vebe bihêz bin û bikaribin ku şaşiyên desthilatê asteng bikin yan jî rê nîşan bidin nexşereyan pêşkêş bikin lê desthilat niha tu hewl dide ji bo opozisyonê çi ciyekî nemîne eger em dixwazin li welatkar baş bimeşin taybet niha diwarê aboriyê de kêşeyên ciddî hene aliyekî piraniya xelkê bi hejarî û neçarî re rûbirûne aliyekî din jî kesên nêzîkê desthilatê di nava lüksê de di nava pareyên de dijîn eva di wijdana gel de nerazîbûnekî ciddî birînekî ciddî vedike hember vê jî بس mirov dema کک عبدالرحمن گوا کو مروف تماشا که کک عبدالرحمن لی تابلویا سیاسی تماشا دکه نها دستلات کک عبدالرحمن دستلات و پارتیین کو لگلن دناف تفاقه کدنه و تفاقه کی بهیزه مخالفت جیج هبودو پارچه پارچه بویا یعنی مثلا ای پارتی رخنه گیران CHP دکه iyi Parti Rexneyal Kurdan dike, iştere bêjim li HDP dike. Yani wêneyekî ki goj hevdû parçeya muxalefetiyê got di tabloya siyasî de xuya dike. Di çawa dibîne ev yek dê çawa tesîrê li hilbijartinê herêmî bike. Şimdi halkımız hepsini gözlemliyor. niha İnsanımız bakıyor, gelê kim me hemûyan beraber temaşa biten, dike kî en güzel aliyê xweşiye, aliyê başiye, aliyê dadperweriye, aliyê yekîtiye kî li dij vê ye niha gelê me van hemûyan temaşa dike û dibîne. Em wek Partiya Saadetê em her tim daxwaza yekîtiyî û dikin em dibêjin tu reng û ziman û cudahiya wan pêwîst nîne dikarin di nav aştî û aramiyê de bijin ewan li hemû navçeyê dibe ku di nav aramiyê de aştiyê de bijin û em aştiyê ji bo hemû navçeyê dixwazin niha di nav dijbereyê de kesên ku ziyanî bidin yekîtiya û hevgirtina opozisyonê de asta gel de taybet de hilbijartinên herêmî de ez dibêjin dê gel bersivekî wan bide wan li gel wan raneweste em dibe ku em yekîtiya xwe hevgirtina xwe biparêzin niha desthilat jî dixwaze opozisyonê parçe parçe bike ji ber eger partiya ku ji bo yekîtiyê ji bo hevgirtinê kar bike giring nîne ser bikeve ser nakeve ya giring ev ku yekîtiyekî dürüst bibe û ji dilbûna xwe nîşan bide tenê ji bo berjewendiyan eger nêzik ve dibêje ez serkevim partiya min serkeve ez şaredariyekî bi dest bixim lê welat aliyên din pirsgirêkên din yên welat nexema min e wê demê çê demek Kurta qazanc bike jî demdirêjî qazanc nake. Spasiyet etkim birêz Abdurrahman Ergin ji Diyarbekirê gelme.